Dobar dan. Na ovom videu će doktorka Ksenija Mijović pokazati normalnu ultrazvučnu anatomiju digestivnog sistema koja predstavlja sastavni deo ultrazvučnog pregleda abdomena i male karlice. Ultrazvučni pregled digestivnog trakta započinjemo kao i svaki pregled abdomena i karlice konveksnom sondom koja je nešto nižih frekvencija kako bismo mogli da steknemo opšti uvid u stanje u abdominalnom duplji i kako bismo se orijentisali o položaju i stanju organa digestivnog trakta. Dakle, počinjemo kao i svaki pregled od pregleda pankreasa i u odnosu na pankreas treba da odredimo gde nam je lokalizacija želuca kao početnog dela digestivnog tubusa koji možemo pregledati transabdominalnim ultrazvukom. Dakle, želudac je struktura koja se nalazi nešto iznad pankreasa i u zavisnosti od angulacije sonde ćemo se orijentisati i vidimo najbolje antrum želuca, pilorus i eventualno možemo videti bulbus duodenum. Naravno, dosta je teže naći i identifikovati strukture digestivnog trakta kod zdravih osoba iz razloga što je zid tanak, nije upaljen, niti tumorski izmenjen i zbog toga nekada nije upaljiv sam nalaz. Ovim klipom ćemo pokušati da prikažemo normalnu anatomiju kako bismo umeli da prepoznamo ono što nije ispravno. Dakle, u ultrazvučnom pregledu digestivnog trakta značajno nam je stanje zida i stanje masnog tkiva pripadajućih peritonealnih duplikatura. Dakle, konveksnom sondom koja ima veću dubinu penetracije koju možemo podesiti, mi stičemo uvid u generalno stanje u abdomenu. Naravno, digestivni trakt je ispunjen sa dominantno gasnim sadržajem koji može da ometa pregled, tako da je adekvatna pripremljenost pacijenta neophodna za adekvatnu interpretaciju. Prelazimo na ciljani pregled digestivnog trakta. Za to, pošto su crevne strukture blizu površine kože, one su površne i zbog toga možemo koristiti sonde sa većom frekvencijom koje nam omogućavaju bolju rezoluciju, ali manju penetraciju. Redom ćemo preći sve strukture digestivnog trakta. Znači, potrebno je da podesimo adekvatan gain i da možemo da vidimo stanje u digestivnom traktu. Naravno, marker gledamo kako bismo imali adekvatnu levo-desnu orijentaciju prilikom pregleda. Ultrazvuk nije metoda izbora za pregled želuca, to znamo, ali može da nam znači orijentaciono i evo kako ovde sada možemo jasno videti slojeve zida želuca, čak možemo videti i svake strukture digestivnog trakta. Ovde hoću da kažem da ultrazvučna anatomija zida digestivnog tubusa podrazumeva 5 slojeva, što nije histološki adekvatno, jer histološki imamo 4 sloja, ali ovde imamo jedan dodatni sloj koji je ova hiperehogena linija, koja podrazumeva interfejs između sadržaja u lumenu creva i same mukoze. To je hiperehogena tanka linija. Iza nje ide prava mukoza koja je hipoehogena linija, zatim hiperehogena submukoza, hipoehogen muskularni sloj i tanak hiperehogen zid seroze, koji bi se dosta bolje video ukoliko bismo imali slobodnu tečnost, ali o patološkim stanjima u nekom drugom videu. Duodenum uglavnom se samo bulbus vidi, ponovo ću reći posebno u slučajevima kada postoji inflamacija, dolazi do zadebljanja mukoze i submukoze, dolazi do većeg promera zida i zid postaje hipoehogeniji, vrlo upaljiv. Posebno nam pomaže pri pregledu sama bolna osetljivost pacijenta. Strukture tankog creva, kada nećemo ciljano gledati ceo digestivni trakt i sve strukture tankog creva, ali kako prepoznajemo strukture tankog creva? One su peristaltične, za razliku od kolona u kome je znatno sporija peristaltika i one uglavnom sadrže tečni sadržaj. Jejunum u odnosu na ileum ima nešto više nabora, što daje privid debljeg zida i tako ih razlikujemo. Bitno je da debljina zida ne prelazi 3 mm i da širina lumena
ukoliko gledamo jejunum, ne prelazi 30 mm, a ileum 25 mm, jer bi to moglo da ukaže na neko stanje ili intestinalne obstrukcije ili enteritisa. Evo, ovde možemo da vidimo jednu vijugu tankog creva. Evo na ovom skenu vrlo lepo vidimo peristaltiku. Dakle, to je tečno-gasni sadržaj. Tečno-gasni sadržaj u crevu koji se tu mućka i mi vidimo da je peristaltika očuvana. Ovo je normalna brzina peristaltike u crevu. Sa svakim peristaltičnim talasom naravno dolazi do kratkotrajnog zadebljanja, a zatim i stanjenja zida. I zid je jako tanak. Znači, u uslovima kada ne postoji sumnja na oboljenje digestivnog trakta i kada nam nije upadljivo neko zadebljanje zida ili promjena ehogenosti mezenterijuma tankog creva, nema potrebe da se zadržavamo i da merimo zid, jer u ovim uslovima zid je jako tanak i svi slojevi koje smo malo prepomenuli se spajaju u maltene jedan sloj i ne razdvajamo ih jasno. Dakle, pregled tankog creva završavamo sa terminalnim ileumom u desnoj ilijačnoj jami, koji ćemo prepoznati prema ileocekalnoj valvuli. Terminalni ileum je posebno značajna struktura u patologiji digestivnog trakta, pogotovo kod mladih, zato što je to često mesto prvih promjena u slučaju inflamatornih bolesti creva. Ono što je još značajno kod pregleda digestivnog tubusa, što možete sada da vidite, da ja pritiskam prednji trbušni zid. To se zove graduirana kompresija, odnosno postepenim pritiskom pokušavam da razmaknem strukture i da izdvojim vijuge creva koje me zanimaju prilikom pregleda. Sada tražimo terminalni ileum, ileocekalnu valvulu, što nam je vrlo bitno jer nam pomaže u orijentaciji anatomskih struktura desne ilijačne jame i olakšava nam kasnije pronalaženje apendiksa. Drugi pristup je da ispratimo ascendentni kolon koji prepoznajemo po sadržaju gasa u lumenu. On se naravno završava cekumom, dakle struktura koja je ispunjena gasom koja se iscrpi u regiji desne ilijačne jame. I tu negde bi trebalo da se prikaže ileocekalna valvula. Odnosno spoj peristaltičnog ileuma i aperistaltičnog cekuma. Ovde vidimo mišić ileopsos, koji je još jedna od značajnih struktura u desnoj ilijačnoj jami, jer nam je orijentir s jedne strane, s druge strane nam služi kao potpora za malo prepomenutu graduiranu kompresiju. Odnosno, mi komprimujemo strukture digestivnog tubusa prema mišiću ileopsosu kako bismo izdvojili željene strukture. Vidimo peristaltičnu strukturu. Znamo da je to tanko crevo, nalazimo se u desnoj ilijačnoj jami. Evo ovde sada imamo lep prikaz koliki zapravo mali lumen može da bude tankog creva i da slučajno ne pomešamo terminalni ileum sa apendiksom, zato što terminalni ileum, ukoliko je prazan, može da bude jako malog promera i da nam da lažni utisak da gledamo apendiks, ali apendiks nije peristaltična struktura i apendiks se slepo završava, dakle ne bismo smeli da pomešamo te strukture. Prateći terminalni ileum, pokušavamo da ugledamo ileocekalnu valvulu i ona se upravo nalazi ovde. Dakle, šta vidimo ovde? Vidimo peristaltičnu strukturu koja je malo poprečnog promera, koja sadrži gas, naravno, ali je nešto brže peristaltike, dok ovde sa druge strane vidimo nešto veću strukturu koja je takođe ispunjena gasom, ali
nije peristaltična. Dakle, nalazimo se u nivou ileocekalnog prelaza. I odatle na gore se nastavlja ascendentni kolon, a ukoliko se vratimo, možemo da pratimo terminalni ileum. Sljedeći zadatak nam je da u ovoj regiji nađemo apendiks. Dakle, apendiks koji ide od dna cekuma, od njegove baze, najčešće se pruža ilijačno, mada naravno znamo da postoje razni varijeteti lokalizacije apendiksa. Ali, dakle, tražimo aperistaltičnu strukturu koja je normalnog promera do 6 mm, koja polazi od baze cekuma. Da bismo pristupili apendiksu, koristimo pomenutu postepenu kompresiju prilikom pregleda, kako bismo razmakli strukture tankog crijeva, a pokušali da vidimo sam apendiks uz mišić ileopsoas. Kao što smo pomenuli, inflamiran apendiks se znatno lakše uočava nego zdrav, ali daleko od toga da ne treba da prikažemo i zdrav apendiks, jer na taj način isključujemo svaku sumnju da se radi o akutnom apendicitisu kao uzroku bola, već moramo da uzmemo u obzir neka druga stanja. Dakle, apendiks, kao što smo rekli, aperistaltična struktura malog promera, evo ovde možemo da izmerimo da je on 4 mm, što je potpuno normalno. Kompresibilan je, šta to znači? Ukoliko popustim pritisak, on će biti kružan, nešto većih promera, ali ukoliko jače pritisnem, dobija ovalan oblik na poprečnom preseku, smanjuje se promer, ide klizi duž, znači apendiks, klizi duž mišića ileopsoasa kao potpore i ja sada, kada sam ga našla, mogu lepo da ispratim celim tokom. Od dna cekuma, od baze apendiksa, celim tokom pratim ovu kompresibilnu aperistaltičnu strukturu, jer moram da se uverim da nigde nema znakove inflamacije i da se slepo završava. Mogu je prikazati u longitudinalnom preseku. Slepo se završava. Dakle, mala količina slobodne tečnosti u karlici je posebno kod žena potpuno normalan nalaz i ne sme samo taj podatak da nam probudi sumnju da ipak postoji neki patološki proces. Znači, ne smemo da razmišljamo samo na osnovu ultrazvučne slike, moramo da uzmemo u obzir i kliničku sliku pacijenta, kao i laboratorijske i biohemijske analize. Ovde vidimo malu količinu anehogene slobodne tečnosti. Evo, možemo da izmerimo, to je 4 mm, znači to stvarno nije značajan nalaz u izostanku bilo kog drugog znaka eventualnog patološkog procesa. Još jedan pristup pregledu digestivnog trakta je da krenemo od leve ilijačne jame, gde imamo sigmoidni kolon koji se nalazi neposredno iza prednjeg trbušnog zida i vrlo je dostupan pregledu. Ukoliko nam je nezgodno iz desne ilijačne jame da započnemo pregled, uvek treba početi iz leve. A naravno, fokusiramo se na onaj deo digestivnog trakta koji odgovara predelu u kom se pacijent žali na tegobe. Dakle, evo ovdje jasno vidimo sledeće strukture. Vidimo subkutano masno tkivo, vidimo mišiće prednjeg trbušnog zida i odmah iza njih je tanak, zdrav zid sigmoidnog kolona, u čijem lumenu se nalazi tečno-gasni sadržaj koji usled artefakata onemogućava da prikažemo ceo poprečni presek zida, jer prekriva zadnju stranu. Prateći je sigmoidni kolon, sve vreme možemo da ga pratimo. Znači, strukture koje sadrže gas, a nisu peristaltične. Peristaltične strukture su tanka creva.
Idemo descendentni kolon, haustre i gas i vidimo dokle možemo. Lijenalnu fleksuru ćemo teže videti zato što ona ide visoko ispod rebarnog luka i teže je pregledamo. Zatim se prebacimo na transverzalni kolon. Opet. I dalje pratimo tanak zid, haustre, intramuluminalni gasni sadržaj. Idemo put levo. Ovdje vidimo transverzalni kolon. Zatim hepatičnu fleksuru. Možemo uvijek malo da prilagodimo sliku. Dakle, hepatična fleksura i spuštamo se. Ovdje su nam naravno se pojavila tanka creva koja su peristaltična sa tečno-gasnim sadržajem. Dakle, to ne sme da nas buni, da pređemo, da ispitujemo kolon i onda slučajno pređemo na tanko crevo. Različita anatomija zida može da nam da pogrešan utisak da se radi o nekoj patologiji. Zatim pratimo ascendentni kolon sve do cekuma. Naravno, u toku pregleda možemo prilagođavati i frekvenciju, i dubinu, i gain, kako bismo dobili bolju sliku za konkretnu strukturu koju tražimo.